Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana ugomeje kuri Rwanda 24 News TV. Uyu ni wa mwanya twiza amakuru abagezweho harimo avugwa muri ano masaha y'umugoroba wa tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Twamaze kugera muri studio tukuzanira amakuru akomeye cyane harimo avugwa muri ano masaha. Ubu rero tumaze gukandagira neza ku mirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Twamaze kubakandagira tukuzanira amakuru akomeye cyane harimo avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaje yose twitseho ku buryo buhambaye dore ko turubuze kwitsa kuri ingingo z'ingenzi zikurikira. Tuvuga ko M23 ngiye gufata ibindi bisasu ndetse n'ibitwaro karundura yatse kino gisirikare cya FARDC, nako tubwira ko abasirikare b'Abarundi bagira kuri 15 bongeye kugarika kino gisirikare cya M23 mu mirwano yabereye mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Taza no kubwira Afrika y'Epfo mu mushinga ukomeye uri kuganira n'igisirikare cya M23 kugira ngo abari bakubaha abajinari babo bamaze hafi ukwezi barashimuswe kino gisirikare cya M23. Aya makuru yose nayo turaje tuyakurambure ku buryo aho bukomeye cyane. Reka mbanze ngusabe gukanda subscribe, ukande comment, like ndetse na share kugira ngo tubane kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro wagize amakuru bagize kandi amakuru abayisewe by'umwihariko avugwa mu karere u Rwanda rurereye ndetse tukajya no ku mirongo y'imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu ya ruguru aho bigomeje gucika hagati M23 n'igisirikare cya FARDC. Reka twanzikana n'inkuru ya mbere mutuye kuri amasaha muri Rwindi ni ibicika ni imirwano igisirikare cya FARDC cyagiye gushora kuri M23 kizanye ibitwaro kirimbuzi bigiye guterwa mu baturage ndetse no ku gisirikare cya M23. Gusa amakuru meza kuri M23 nuko ibintu bisasu byose yaje guhita bifata mpiri ndetse abantu basirikare ba FARDC bose baza guhita bahunga nyuma yuko bari bazamutse umusozi wa Rwindi bagira ngo abajye hejuru batangire kubitera mu gace kabarizwamo abaturage ndetse n'ahari ibirindiro bya M23. Amakuru yaje kugera ku gisirikare cya M23 bituma aza guhagarika ibitero byagiye kugabwa kino gisirikare cya FARDC kigiye kugaba kuri M23. Kuri ubu amakuru avuga ko bino bitwaro ndetse n'ibisasu babiteye bakirukanka ku buryo buhambaye ndetse bikaza gutuma M23 ifata bino bisasu dore ko kiri bisasu kirimbuzi kandi bavuga ko bari buze kubitera mu baturage ndetse no ku gisirikare cya 23. None M23 avuga ko yaje guhita ifata bino bitwaro abasirikare ba FARDC bari baje kugaba ko M23 ndetse no mu baturage. Kuri ubu amakuru avuga ko yirwindi abasirikare ba FARDC basigaye mari baruka kandi basigamo no bari guhunga bitewe nuko M23 ngo beje kugenda ibacana nk'umuntu ndetse n'ibitero byose bari kugaba bitagize icyo bifata. Iyi Rwindi ni kamwe mu gace kaberemo imirwano ikomeye cyane nyuma ya operation Rubayi. Rwindi niza ku mwanya wa kabiri mu gace kaberemo imirwano, noneho kuba M23 yararasi indege nyinshi zigera kuri 3 nizo M23 yasimye muri kano gace ka Rwindi. Yafatira ibikoresho by'isi ndetse yaje no kuhafatira abakoloneli abandi rabica. Kano gace ka Rwindi nako kamenekemo amaraso menshi y'abasirikare by'umwihariko ba FARDC ndetse n'abaturage bagiye bicwa na kino gisirikare cya FARDC. Urumva ko hari ibintu biteye agahinda muri kano gace ka Rwindi nako gafite amateka yako yihariye bitewe nuko nyine hagiye habera imirwano mu bice bigiye bitandukanye ndetse no mu misi yagishira imirwano igomba kugenda ihabera. Aka gace ka Rwindi gafatwa nk'urufunguzo rwa Masisi. M23 yagomeje kugenda igakomeraho ndetse igisigaye cya FARDC kikavuga ko kigashaka kugira ngo kibone uko kitagifunga imihanda ndetse kibone uko kiza kugira uko kizakigerwaho intwaro zivuye mu bice bigiye bitandukanye. Ko akano gace ka Rwindi kari mu duce turi ahantu hirengeye byaje bifasha igisirikare cya FARDC kugaba ibitero kuri M23 ndetse bikanafasha ko intwaro zazibageraho bitayinze kunyura mu maboko ya M23. Kuri ubu iyi Rwindi igomeje kugenda isakiranamo imirwano. M23 ntabwo ishaka kukarekura FARDC nayo iragashaka kongera kukisubiza ku buryo mugoye. Gusa ukurikije imirwano yagiye habera ndetse n'igihe byose bimaze ko M23 ntabwo yigeze karekura abasirikare ba FARDC bose baza kugaba ibitero bakatsindirwa bazanye akajugujugu zose barazirahira. Kuri ubu nta kintu na kimwe M23 yavuze ko FARDC yakora kugira ngo kano gace ibe yakarekura, ko yavuze ko kano gace nako kari mu duce ifashisha ku buryo buhambaye cyane mu gutara amakuru ndetse no gukoresha iminara yabo kugira ngo barebe ndetse banakoreshe n'imbonera kure zabo batare amakuru ahambaye ndetse bamenye naho umwanzi ari maturo ko ino Rwindi imeze nk'igirenge ahajya hejuru. Niyo mpamvu igisirikare cya FARDC nayo kishaka ku buryo ubukomeye cyane. Urumva ko ino Rwindi ro kuba bose bayishaka ni Rwindi ahantu hameze neza by'ariko umusozi wa Rwindi wo na kandi karusho bitewe nuko biba bigaragara ko ino Rwindi kano gasozi bakifashisha mu bijyanye no kugaba ibitero. Niyo mpamvu bivitira gomeza kuhakubitira kino gisirikare cya FARDC bitewe nuko nyine ino Rwindi ibera hirengeye bafatira ku musozi bari kuzamuka bakatangira kubamijamo urusasu ndetse bikanagorana cyane ko bagira ku musozi hejuru n'ibirindiro bya M23. Rero bizagorana ko urumva
urumva n'indege barazizanye biranga nta gihe kimwe batazanye hano batangiye kurasa ibisasu biranga none n'ibi ngibi abari bazanye kuharasa nabyo urumva ko byanze ikavuga ko ino Rwindi ni agace gakomeye mu nshe ndabikubwira ni agace gakomeye urumva kuba FARDC imaze kuhatakariza abakoloni bagera kuri batatu abasirikare ni benshi kajugujugu 3 zarahaguye ibifaru barabifashe ariko nabo ntabwo bashaka kurekura iyi Rwindi barayikeneye nkuko nyine mvutura ikina ari Rwindi indayikubwira ngo ni kamwe mu gace kirengerwa nakageranya n'akaye gace gusa karengeye cyane ku buryo buhambaye ko nyine M23 kanu gace gakoresha ikontura hafi Masisi yose niko M23 ifashisha ikontura no ifite ibirindiro niyo yaparitse bitwaro karundura kugira ngo ko n'umusozi muremure nyanje yifashisha igabaho ibitero kino gisirikare cyafadiza mu gihe cyose cyabakije hafi ya Rwindi muri Masisi urumva ko iyi Rwindi izakomeza no kuberamo imirwano mu misi izaza kuza kuko FDL avuga ko ino Rwindi iramutse yitakaje yabihombye ndetse no gukotora Amasisi byaza kugora FDL ikavuga ko agomba gufatanya n'igisirikare cyafaritse kugira ngo ino Rwindi bayifate ku buryo ubudasubirwaho bayifashije abagaba ibitero kuri M23 mu bice byose bya Masisi by'umwego dore ko bahita babona uko bazabagaba ibitero ndetse hano kuri Rwindi hejuru ku musozi bajya baparikana kajugujugu urumva ko cyaba ari ikintu cyiza cyane FDL ndetse na kino gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na SADC muri rusange baba bakoze gusa byagorana urumva abasirikare mo barahagwa ari benshi cyane ku marumba iyo baje kwagwa ibitero M23 basubizayo bikarangira nta kintu na kimwe makoreye muri kano gace ukongera ibyo bitwaro barimo bagenda bahatakariza bivuga ko ino Rwindi nabo bayitakarijemo abantu benshi abasirikare benshi ba FARDC abasadeka abawazarendo abarundi bose nta numwe utaraguye muri kano gace karwimye kuri no musozi ukabari bitwaro kirumuzi bahazamuye byose bikafatwa na M23 ibateza mbushi bikarangira ndetse rero ko n'indege yabo igeze kuhaza ije kurwana n'ikindi gisirikare cya M23 yaje gukora impanuka M23 irashe kwibaba iza no kugwira abasirikare b'abarundi bagera kuri 7 ndakeka urumva ko yirwini iri muri n'amaraso menshi yamenekeye barashaka kuyifata ariko nta nubwo byakunda ko ino Rwindi M23 ire ko ifatiye runini ku buryo budasanzwe kino gisirikare cya M23 mu bijyanye no gukontorora Masisi ndetse banayikoresha bakontorora Rucuru ibice byose hafi ya byose ino Rwindi isa naho yirengeye cyane ari umusozi uri hejuru urumva ko kurekura byagorana reka iyi nkuru tuyireke ahubwo twerekeze kuri iyi nkuru ivuga ko Afrika y'Epfo mu biganiro bikomeye cyane igisirikare cya M23 kugira ngo barebe ko abasirikare bo bagiye bafatwa ndetse hashize hafi ukwezi bano basirikare ba Afrika y'Epfo bafashwe ko n'abasirikare basanwe muri SADC kuza kurwana ndetse no gufasha kino gisirikare cya FARDC mu bijyanye na gahunda ya SADC yose yaje ariyo gahunda yo gufasha kino gisirikare gusa kuri ubu ngubu amakuru avuga ko bari kuganira ku buryo bukomeye cyane umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Afrika y'Epfo ndagari gukura ku gutwi telefone kuganira ku buryo bukomeye n'umuvugizi wa M23 kugira ngo barebe ko baha bano basirikare bo bafashwe ndetse kandi n'igihe kinini babafashe urumva ko bari kureba ko baganira kugira ngo babahe ko M23 gomeje ivuga ko yagiye ifata abasirikare benshi ndetse yagiye ifata n'abandi abarundi bose bafite ariko ibiganiro kuri zino mpande zombi birakomeje kugira ngo barebe ko kano gace bakanira kuri ruhande nyine bakaba bano basirikare ko biravuga ko SADC yamaze no gucika intege bitewe n'abasirikare bayo benshi yagiye itakaza amaherere ibikoresho byabo hafi ya byose bagiye babibaka noneho nuko baragiye bazana ibikoresho bidahagije urabizi ko abasirikare ba Afrika y'Epfo muri sashize nuko batakambuka bavuga ko bafite imbunda nkeya bakagira indege nke no ahantu bari kurwaniraho ngo ari akasamutwe ko ngo kurwanira ku bijyanye no mu musozi ari kurwaniramo uwo musozi imisozi ari kurwaniramo ukuje abasirikare bo muri Afrika y'Epfo bagiye bakura mu miji bakabazana mu misozi ya Rwindi imisozi ya Kanyabanyonga bakazana mu misozi ya Nyiragongo imisozi ya za Rucu imisozi ya Masisi bakabazana mu misozi ya Mirambi imisozi ya Ngungu hose Minovu kwa rwanira byagaye bagoye cyane ukumva ko nyine batakamba bakavuga ko bafite indege nkeya kujya ku mirongo y'urugamba biragoye ibyo kurya kubagiraho n'intambara ibintu byose imbeho imibereho yose itumanaho biragoranye cyane bituma rero bano basirikare batakamba bavuga ko ibintu bitameze neza kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse byaje no guteza saga muri Afrika y'Epfo baravuga ati turashaka gukura abasirikare bacu inteko ishinga amategeko ishaka guterana kugira ngo nayo yanzure ko igiye gukura abasirikare gusa byaje gusa naho bitujemo gakeya kubera ko perezida Afurika Mafuza nyine yaje kubaganiriza akababwira ikimenyetso akemera no kongera kubaha ibindi bikoresho by'ingenzi bazakoresha reka iyi nkuru nayo TV ahubwo twerekeze ku basirikare undi bongeye kugwa ku
butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'agahinda gakomeye, ni amarira menshi, abarundi ntago bari kubyumva, bari kubarwa ari benshi ku mirongo y'urugamba. FARDC iri kubitaza bagakubitwa na M23 yabandikiye bari babwira ko bagomba kuva kuri ubu butaka. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo we na mugenzi w'igihugu cy'u Burundi gusa ntago baje kubyemera ngo bakore abantu ariko kuri ubu ngubu basikaye abarundi mu nsheri bari kugwa ku mirongo y'urugamba. Kuri ubu ngubu amakuru tugira avuga ko abasirikare b'abarundi bongeye kugwa ku mirongo y'urugamba. Ibi byose bigenda bishimangira ko abarundi bakomeje kugenda bicwa, bari gukubizwa ku buryo bukomeye cyane. M23 ntago iri kubaha agahenge na gato, nta n'umwe iri kubabarira abatemeye kusanga kino gisirikare no kubafata amateko. Ntago biri gukundi kubarasa umwe kuri umwe, kabarasa bose paka ibarangije. Reka rero ngushimire, twari twomeje kubana n'undi mwana makuru yacu yaragezweho muri ano masaha. Reka n'ubundi ngusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo twemeze kubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugezaho amakuru abagezweho kandi amakuru aba yizewe.